VIP turi mu gihe cya Thanksgiving na Christmas ndetse no mu mpera y'umwaka. Iki ni igihe abantu benshi baspending amafaranga, kandi amafaranga ya mbere agendera mu kugura ama gifts ndetse n'utuntu tumwe na tumwe uha abantu ukunda. Ibaze nkubwiye yuko ushobora kugura ikintu, wagura ikintu baguha amafaranga, wagura ikintu baguha amafaranga. Hanyuma uyu munsi abantu muri Amerika no muri Canada babwira ukuntu nyuma y'iyi video mushobora kubona amadolari 40 mwese ya free, amadolari 40 mwese ya free yo gushopinga ibintu mushaka, sibyo? Sir, nari shopping none babane cashback. Muri minsi iyi niyo check nari receiving amadolari 66 y'ubuntu mu kwezi kwa 11. Ndababwira ukuntu ushobora kugura ibintu abantu bakuhera amafaranga y'ubuntu. Live forevermore because of let's go. Hello AbaVip, nongeye kubasuhuza cyane, ndabayambiriye mwese mumeze neza. Abantu mwese muri Amerika, muri Canada, i Burayi, iwacu mu Rwanda, Burundi, Congo, happy Thanksgiving. Iyi ni week rero ya Thanksgiving. Harimo ibihugu mwana ngo bitayizihiza cyane, ariko twebwe turayizihiza kandi namwe ndayibifuriza. Ni umunsi mukuru wo kwishima no gushima no kunezerwa mu byo dufite. Hanyuma noneho abandi nabo murabizi ko dutangiye kwa 12 kurinjiye tugiye gutangira ibihe bya Christmas. No kuvuga ngo tugiye kugera ahandi wa muntu yavuze ngo dore umwaka urashize undi uratashye. Bonane na Noel. Of Christmas Day. Urabona iyo umuntu ageze rero muri kino gihe umuntu abanezerewe. Niyo mpamvu uyu munsi video n'ubasindire n'ukuntu mwabasha gushopinga muri iyi minsi. Murabizi ni iminsi dukunda kugira ikintu duha abantu dukunda. Nuvuga ngo umuryango wawe, umuntu mwashakanye, umushuti wawe, umuryango wawe, papa wawe, mama wawe. Iki ni cya gihe dutekereza tu gift cyangwa se ibintu twabaha. Turabizi cyane neza ko muri bino bihe bya Noel na Bona na Thanksgiving abantu nibwo batanga cyangwa se bagura ibintu cyane. Niyo mpamvu uyu munsi miganiro cy'uyu munsi ngira ngo nze kubereka ukuntu mwashopinga. Hari utuntu nza kubereka tw'ukuntu mwashopinga mukabasha kubona amafaranga back. Ibaze kugura ikintu warangiza ukabona n'amafaranga. Utwo ni utuntu tumwe na tumwe aba VIP bagira, n'utuntu nakwe ninja trick. Twaba ninja ariko twaba VIP. So uyu munsi nitwo tuza kwiga. So nkuko nababwiye, ibaze yuko nona nicaranye shake bamaze kunyohereza yuko kubera ko naguze ibintu. So uyu munsi ibyo rero tugiye kwiga ukuntu babikora. Nta handi ni gute rero uyu munsi ndabereka utwo dukoryo dutatu. So akambere ni akantu kitwa Rakuten. Iyi rero iyi website yitwa rakuten.com. Ni igitangaza. Iyi Rakuten ni website bashizeho kugira ngo nuyicamo ukagura ibintu ubigure ariko baguha amafaranga back. Ni mu byibaza. Nuvuga ngo iyi Rakuten reka mbere ukuntu bayikoresha. So nuvuga ngo iyi Rakuten iyo umaze kuyinjiramo uraza ukajya ahangaha ushobora kubona ama-story yose. Ni ukuvuga ngo murabona ahangaha iyi Rakuten ikorana na za Macy's, ikorana na za eBay, Walmart, ikorana n'ama-stores n'ama-companies 2,500. 2,500 byibaza hano muri Amerika ndetse no muri Canada. Ikiza cyayo y'ukuntu ikora iragenda ikegera ari amaduka ikayabwira ati rero reka tubazanira abakiriya natwe muduhe kuri referral fee cyangwa se muduheho kuko twabazaniye abakiriya. So nivuga ngo iyo bamaze kuyihemba iraza natwe ikagira gute ikaduhemba. Nivuga ngo twebwe abantu natwe twayiguze duciyemo iraduhemba. Nivuga ngo tugabura inyungu bayihaye nuko ibasha gutaka cashback. None mwibaze kino kintu. Nivuga ngo tuvuge reka mbere ukuntu bayikoresha. Nivuga ngo reka murebe nk'ukuntu byagenze uyu munsi. Cashback reba nko kuri Macy's hari cashback ya 6%. 6%. Nivuga ngo ikintu cyose wagura muri Macy's nivuga ngo nukigura amadolari 1,000 baragusubiza 60. Nukigura amadolari 100 baragusubiza amadolari 6. Ibaze ni ikintu gikomeye. So nivuga ngo rero nk'iyo ugiye hangaha urabona ko Walmart na iriho iratanga 6% ya cashback. Samsung iratanga 10% ya cashback. Niyo ikintu cyose ushobora kugura muri Samsung uciye muri Rakuten ubona 10%. Reka mbere ko ukuntu umuntu agura. Ni gute umuntu agura? Ngo yimaze kuza hangaha ugashakisha store ushaka cyangwa se ukajya ngo ukayigugulinga. Reka tuvuge ko twagugulinga muri kino gihe a Best Buy.
So nuvuga ngo story imaze kwiguringa urabona ko right now Best Buy iri iratanga 1% cashback ariko ureba iratanga na up to 10% cashback ku bintu bimwe na bimwe. So ikintu kimwe ushobora gukora ahangaha ushobora kuza ukaba wajyamo ukajya gushopinga. Nuvuga ngo uraza ugakora shop now, iyo ukoze shop now ikoreka yuko uri bubone 1% cashback muri ntuzi ugiyemo. Nuvuga ngo urabona yuko website itwohereje kuri Best Buy website. Nuvuga ngo iyo umaze garanga ikintu cyose uri buguru bunonaha uraza kubona ya 1% nka cashback. So nuvuga ngo nuko ikora. Nuvuga ngo nta kindi. Ni nkuko nawe wari kujya ku website ya Best Buy cyangwa se website ya Walmart cyangwa se website ya Macy's ukagura ikintu. Ariko iyo ubanje ugaca muri Rakuten iguha iyo cashback. So nuvuga ngo rero hano muri kino gero cy'iminsi mikuru harimo amastora aratanga icyitwa double cashback. Nuvuga ngo iyo ujanga ugakona kuri double cash back stores, izi ngizi nizo ziratanga double cash. Ni ukuvuga ngo ushobora kuzanga ukareba zose. Reba harimo za Samsung, harimo za Adidas, harimo za Forever 21. Mundebere Forever 21 right now iri iratanga 20% abashiki wacu. Ndabizi ko Forever 21 muyikunda. Nuvuga ngo iratanga 20% cashback. Nuvuga ngo ikintu cyose ushobora kugura ibintu by'igihumbi muri Forever 21 bakagusubiza amadolari 200. Nimwibaze uraguza ikintu cy'amadolari 1000 n'ubundi uri kukigura kuri cash kuri Forever 21 ariko Rakuten igusubije amadolari 200 cashback. So iki ni ikintu gikomeye. Nuvuga ngo ahangaha reka tuvuge nk'ubu dushatse kujya muri Forever 21. So nuvuga ngo iyo winjiye shop now ujya kuri website ya Forever 21 ariko waciye muri Rakuten. Nkuko mubibona ibintu byose waguriye umunsi uciye muri Rakuten 20% cashback. So nango rero iyi cashback iki kintu ushobora no gutekereza ibintu naho bitajya bijya kuri sale. Murabizi ko nk'ibintu bijya bijya kuri sale nk'ibintu byinshi bya Apple ntibijya bijya kuri sale. Ibintu nka za AirPods za Apple cyangwa se telefone nshyashya ya Apple. Nuvuga ngo ukuntu bikora uraza ukajya ngaho ugatayipinga ibyo bintu bitajya kuri sale. Reka tuvuge dushizemo nka Apple AirPods. Nuvuga ngo iyo ukanze hano baraguha byibuza amashop ane murayabona ari buguhe cashback. Nuvuga ngo nubwo ibyo bintu tuzi ko bitajya kuri sale ariko reba nuca hano baraguha amadolari ni cashback. Nuca hano muri apple.com urabona ko baza kuguha up to 2% cashback. Nubwo cyake uri kugura igiciro cyacyo ariko uraza kubona some cashback. So cashback n'amafaranga ya free. Amafaranga ya free ndayakunda. So nuvuga ngo niko ibintu bimeze. So munebere kiri tushaka kubereka iyo nko murabona nyimaranye amezi angahe nyikoresha. Niyo mpamvu AbaVip sinshobora kubazanira ikintu ngiye ntarakoresha ubwanjye. Niba ngo ubundi dusigaye dukoresha mu bintu byose, tuyikoresha mu guhaha. Harimo amastore nka za BJ's, ni ukuvuga ngo ushizemo nka BJ's cyangwa se Sam's Club. Ku bantu bakoresha Sam's Club murabona ko Sam's Club irimo. Sam's Club ibaze baguha 3% cashback ku kintu cyose. Ibaze nk'abantu muhahira Sam's Club kuva itariki ya mbere kugeza ya nyuma y'umwaka. Ni amafaranga mukoresha muri rasiyo. Ibaze rero amafaranga yose mukoresha muri rasiyo yiba mwajyaga mubona 3% igaruka mu mufuko wanyu every single day. Ibaze. So nuvuga ngo ubu ni uburyo bwo gusavinga amafaranga kuri shopping. Nuvuga ngo rero iyo umaze gukora ibyo bintu urabona nk'ahangaha iyo uhaje hano bakwereka gasito mberitse. Urabona ko hano bashobora kugenda nkabereka muri cashback balance yanjye. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho urebera amafaranga uba warakorera. Urabona muri iyi minsi hano ko hariho $66. Aya ni amafaranga baherutse kunyohereza. Kuri banyohereje buri munsi. Urabona ko iyo umaze gukora bakohereza iyi sheke iriho amafaranga bakohereje. So nuvuga ngo ni cashback. Naguze ibintu mbikeneye banampaye amafaranga 66 cashback. So nukunguku iyi ntuza ikora. Ikindi cyanyuma shaka kubereka kuri Rakuten, noneho ushobora no kuvuga uti sinzi kugura ibintu online. Don't worry about it. Hano bafite uburyo ushobora kuza hano ugakanda install cashback. Nuvuga ngo igeze hano wadingaho kadi. Cyo ngewe nakoze nadinzeho kadi yanjye na madam arayifite yadizeho kadi yiwe. So nuvuga ngo uraza ukongeraho kadi yawe hano. Iyo umaze kwadingaho kadi ushiramo credit card yawe, hanyuma credit card
iyo uyikoresheje muri aya maduka yose akorana na Rakuten, za Macy's, H&M, Levi's n'ababwiye ni amashop 2500 throughout America. Nuvuga ngo iyo uyikoresheje iyo carte cashback yose ifite ahangaha iragaruka, hanyuma ikiyongeranya, hanyuma ukazabona bakoresha sheke nk'ingiyi. So ubu ni uburyo mushobora gushopinga muri bino bihe bya Christmas mukanabona na gafaranga back. So ako ni akantu keza VIP ntashaka ko muze kubura. So ikindi kintu rero gikomeye cyanyuma, nkuko nababwiye uyu munsi video itangira, abantu mwese muri iyi video muri Amerika no muri Canada muraza guhabwa amadolari 40 yo gushopinga. So ngiye kubera ko nubuze kubikora. Turangwa igezanga hano harimo intuze yo kureferinga. So iyo igezanga kureferinga iyi code ukayohereza umushuti wawe, iyo yohereje umushuti wawe muri bino bihe bya Christmas bayigize amadolari 40. Ubundi twege tugitangira yari amadolari 10. Ni ukuvuga ngo iyo woherezaga iyi link mugenzi wawe yabonaga amadolari 10 kuko afunguye akagura ikintu kuri Rakuten, nawe ukabona 10 kuko wamutumiye. Ariko ubu ngubu ni amadolari 40. So VIP iyi link ndaza kuyishiraho ku description, nimuyikoresha mubone 40 mbone 40. Ikindi nacyo kiza mugomba kumenya, numara nawe gukora link yawe umaze kujyaho, sending iyi link abandi bantu, kubera ko iyo umuntu joinings adakoresheje iyi link umuntu wundi yamwohereje nta madolari 40 abona. So the only way yo kugira ngo ubashe kubona icyo kintu nuko mugenzi wawe aba yagutumiye. Okay, ko nakandi kanyu. So VIP mugende mu shopping responsibly. Ariko twumvikane ikintu kimwe, tumaze iminsi icana murabizi ko twiga ibintu byo kubudgetinga no kubika no kuinvestinga. Nubwo ndonabere ku buryo mugomba kujya gushopinga mukabona some cashback, please ntimwibagirwe kubanza gukora kabije k'iyi minsi mikuru, kugira ngo muzasanga mwaguze ibintu byose, mwaspendiza amafaranga yose, ugasanga mu kwezi kwa mbere bamwe muri mu gahinda mumeze gutya, murababaye. So please don't do it. Mukore budget yo guspendinga muri iyi minsi mikuru aba ariyo mukora. Hanyuma rero abagumana nanjye mugeza ku musozo, murabizi ko mbaha akabonus muri kino gihe. Murabizi ko turi mu bihe bya covid, ntihazabaho za Black Fridays, ntihazabaho ibintu byinshi byo kujya muri store ngo tugura ibintu. Ubu shopping zose ni online. Sinukuvuga ngo niyo mpamvu ari byiza no gukora Rakuten mukayikoresha mugakora shopping zose ziciyemo. Kandi kandi nabibutsa abantu benshi ntago bazi Cyber Monday. Nuvuga ngo Thanksgiving ni itariki 26, ariko Cyber Monday izaba itariki 30, ni kwa mbere. Aho ni ibintu byose online biba byabaye half 50% off. Ibaze rero uguze byawe 50% off, hanyuma ukanabona na cashback. Iyo ni deal ikomeye. So ama VIP ndabakunda cyane, nawe gutaha. God bless, happy Thanksgiving. Hanyuma twinjire mu bihe byiza bya holidays, Christmas n'ibindi byose. Bye bye.